twirinde gintu kiritawa kuritanwa kana gichunku retooling kuongera kaume kakumba kuitane na mantu ja CBE itu kuita curriculum based education competence based education na ndia tukuritanwa uria tukabetera baba bejite grade 10 baumite grade 9 jaira tugane o iri ruterene rwa primary ya junior secondary lakini burikane keri domicile keri primary i junior secondary kanku iboega thirikari ironere turitane kenda tumenya wetera anaba beyete next year 2026 na iboega baramwira bambiririe na batwe lakini tukoria thirikari still trainere arimo nonto bakethira bae bakirita ngwenene ku implement manto ya na bato trainere arimo pa sub county nto bato trainere arimo bonde pa county bare amwe bato trainere pa sub county nikenda arimo bonde bombo kinyelwa imanto ya mega niro ikinya rya mbere ya gwetera kwibanga gwetera senior class ya mbere ya senior secondary iro ikinya rya mbere tuambiritie na principals kenda bomba kuiroba tayari kenda arimo bo bangi bakija kuritanwa principals bakumenya imbi jete kumania na muritanire jura tubiri kuritana senior secondary nabo bakiringithia njira ira ciatumika utararitwa mwaka twitite bariwa kurithira kwina njira ithatu akina kutethira kwina njira imbingi cia kuthiulunkia aciari ikaganwa 60% STEM na Kimiru tumba kumigweta na ni STEM wao lakini irutere ni rwa sciences na mathematics niyo iwi kujukia 60%. Yes, science, technology, engineering na mathematics niyo iwi kujukia 60%. Kenda yu ingi na chuiga anua 2% tutungi mwanka 15% yele tugerene sports na arts. Niwa atere chukuru ikawa line pathway yo kuringana na intobira ina bio kana facilities ile ilio ityo ikaya na chukuru ebwiri wetela kwena chukuru ile kwa sciences na social sciences alone kwa kwa STEM and social sciences kuchiko ya sports na social sciences kuchiko ya STEM na arts and games. So the school ilitanilia kulingana na assessment na facility ile na chodai. For example, school ya china lab for sciences and STEM, they will need just a little support. Now I decided that again serikali ni kwa assess school ya china lab kenda chia wa lab kenda chumba okari STEM kwa dhani itioyete baadhi ya STEM kulingana na system bila serikali usetu tukiwa twakinya grade 10 ngwachuana bauba kethira by na smooth running ya chukuru non to facility no ikuya just ya burabarari grade 9 kuraka wiras na iras viudha hii they are completing junior secondary equally they are prepared probably in the next 2-3 months to start construction of facilities that are lacking na senior secondary. Kiripotera Meru TV kuma Bore Mbita wa Mwende wa Laiboni. Ibwe sana mundo Laiboni no ntubari botu na njira inkinyaniro tutanambere na nteto sietu akari na toriba mukothi mani basokete nkatho kiri thirikari no ntubwa kubaretera utungata bwa thirikari akwe muno sub county arabo wetenende ngendo cio ikunia nkulukine basokete nkatho kiri mwana wo kasoba no ntuba kubatetheria kuthana utongoria mandiki wetu anteto ndagera waiguna na utariria nkiluki mukothi magutwikitha sub county nonto bora bombite kwa mokiro na njira yorito na kari na tori bagontu guku agaba kimithagana na gikeno arendi ura ni psychologist na bithaga Boris Moses Kimencho kimenyekana na ringi takasuba ombite gutethera na gitekira gigakariro ndisi siri njira mai guchokia ngatho. Leo tuko na furaha sana na wananchi ambao tumeonelea tukuja hapa kwa ofisi ya ndio kupitia ofisi yake tulete kiti ambacho kitakuwa kinakaliwa
na DC. Kama mimi as a police officer, wao ndio waliniajiri kazi. Na ninashukuru sana kwa sababu kupitia wao wametulea na tukafika mahali tumefika. Shukrani kubwa sana sababu ya kuleta hiyo kiti, ni sababu DC wakati alikuwa anakuajiri anakaa pale anakuambia sasa umepata kazi, kama ni askari enda ufanye kazi. DC akikuahidi kitu, hiyo kitu ulikuwa unajua utapata. Kwa hivyo mimi kwangu as a personal, ama kama mimi Kasoba, nimeshukuru sana kwa sababu ya kusikia DC ameletwa hapa. Na pia hao wananchi wako na furaha sana. Kitu ya kwanza DC vile amekuja tumepata kazi. Ndio waroterero Jackson Abiki nora wa mokereta yetegeke agicokia nkatho kiri thirikari gukiria tora riri arankurukia wetete Kasoba ta mwendi wira yake na muruti wira kurukia kimucokeria nkatho nontu bwetaga riri konibwa kuthagara DCC na njira ya kumugurira giti gia ukarira. Tunaweza kusema asante kupitia ofisi ya DC kwamba mwenzetu ambaye ni mfanyikazi wa serikali na ni mtumishi wa umma ambaye anasaidia watoto wetu wale ambao wameweza kulemewa na hali ya mihadarati, Bwana Moses Kimenju, kwa kutusaidia kutupatia kiti ambayo itaweza kutumika katika ofisi ya DC. Tunasema asante. Pia tunamshukuru kwa ile kazi anafanya. Na pia ni mzuri wananchi waelewe kwamba eneo hili pia litaweza kupata viongozi wengi wa serikali wa maofisi. Kwa mfano tunatarajia mkuu wa polisi ambayo ni sub county commander. Pia tutatarajia mkuu wa polisi wa administration ambayo ni sub county administration police commander. Tunatarajia pia kupata ofisi ya sub county director of education na registrar wa vitambulisho. Na hata ofisi ya lands ama ofisi ya ardhi tunatarajia pia ambayo itaweza kutusaidia wananchi wetu wafaidike katika services za mashamba. Na kuruterero akari kinyamba batariganirwe gucokia nkatho bakiwa ngendo cia kuthikura ya gucwa mautungata ndikethero ikinyia na kinyamba bagikira bithoyo ga polisi Moses Kimenjo nontu bakwirutaniria kunene kubagwatia kuthagana DCC. Ende tutithiana magoro ga tonga twetio kuyaga kube mukothima tukaundumiwa tukenuka ibwega ni kwera thirikari bwega nontu bau bonire Ngai nathi na mbere gutwaramia wogu. Mutongeria toyo Kasoba tukumwiri bwega muno nontu bwa kuona na ndikirwe thirikari na thirikari ni ari na ni bwega agure into taibu igitete kwarete aga nontu bwa ukarirwe munene na tukumwiri bwega Ngai nathi na mbere kumwaramiria mianka nathi na mbere na wendo watobu nabu na Ngai akamutharima tukumwiri bwega muno. Twathiaga gatonga marimanti twathiana maguru na itukui bwega muno Ngai athima atware toro akuwe giti agaku nyaboranda kajuma kuthia tonga na ara kuthura no ndikathuragirwaga na ibwega muno kiri mathani na kiri munene wetu muno asa professor Kithure Kindiki wathuganirie kunenkanira sub county na matunkoromba kinya kajira kaka karotha kinya tukaretwa arami na tugatwesa so muno ndutatio tudumana machuma na tukuthia na pick up tukagura tuchuma tukaleta wirani tutagutawira bwega na uchumi bwa karamsuri twende mtu kinya guchata jata kaumaga mtu waku raithagira na umo ofisi makarani no kama andiko na makale kama mukothima ana bethi babumeria kutagwira na baendelea kuromba gwira ofisini bwa DC aga mukothima kutokerera mono tongori bwaya azote ki bwana ntu bwa Kasoba uyo twe Moses Kimenjo ontikoni bwa support DC na kumuleta gite akaragira kuno tongora bato kwenda turana ntu babumia tabu batethie ubichi bato bukara bwega kuona beto kuburamba pirizi mbyabore njobini njoni tokangana na gwera tuchape kazi tengomesha beto makara bwega sana kisho nkatho kiri bona Kasoba nuntu awire mbega onete sub county ne tu welcome DCC na ofisi na kumwikira into bia ukarira tebio ite so tutampongeza sana na maendeleo itukuona wauma njirani majete uma mukothi magecigo mungeke Tharaka nkiripotera Meru TV ritoka mbita ndagara waiguna. Na biashara thokone ya Mikinduri ni basi umirite kumeneria MCO Julius Miriti Kaimbo nikiraba kwa nawe kira siasa kiritho kwirewa kwa ntereu bakiaria biashara baba wete bati kwenda siasa kiri mirandi ya weti na mbere harankulukiba muriti arekane na mirandi rere tini mheshimiwa Mpuru ya
aburi na aswe yawe abaretere. Mandiki wetu wa Nteto kuma medio ya Tiania Handams Mutuire wa Dhirinda na wekira kirore. Baani ya biashara na rutungo thoko na Mikindori barabachumirete na muthoro na kuina ndombo cha kuthombia MC wa Mikindori Julius Mireti Kaimbo wala kuana ambirite kwithira hukume siasa kire thoko era kwa nterei ba kimuromba kumba kwithira kire kwa hukume rango ya mubunge wa Shombo Getiganisti Mporo Abori wala bawete nombete kwithira kibacho era thoko e chiringi milioni 320 tukwenda batu kwithira turi andu barabaro ya maendeleo ya bwethwa Mporo areta thoko au ne bwethwe na aberuora karabati Mporo ambiria gutheta akiwa barabara itebwethetwe na ekire lami nawe itawe yo twenjire mbwa na gindugira twina kyo ya kariba Mikindori kana kariba market ya Mikindori thaito igua muchamania yure yo kuritanto barabara ene turenda twire batu twikuruire cindikira twikwamba kuthirira nao urienda thai renge tuthira okora twathirire turekanina siacha itaire twendane nikenda tumba kurutangwe woani mutu wakute mtu tenda kuruntia tonguru kwawe kunende oke yakuana bako bana batena mwata baku bana mwata ni bipotiti ya ewo torana kubuku wo muchezo rekania muchezo na batu buru o kombora ete nyumba teo ikire mwata ningoe mwesiwa weza ino ntozo na muchama no yako bwani boro turika barabara ene ithira wena muchama no yako rura ndure nenji kabara karabati cha Mikindori rokona Jumamosi roro kero wa eka muntu wa ijaza nanto ukithira kabros ukithira ndure nenji nya kaisa sawa ukithira ndure nenji nya kaisa sawa ute wa yeta uwe thai kuro areta thoko areta kabros wanjie kurora maendeleo na tukendana katwatora mthenene mwankare tukiwa thoko ete kubidwa thai mheshimiwa Mporo aturetere mawaya wa thoko ilio ndro yauka weka imbo rekana Mporo Abori na tuweka anya na nkuwa nkiwa babo bwena nyumba kabo kawatanira na twatanire tunzene kenda tonera na bya kurea Beli wa Mporo Abori nawe kana ndo mutongorio maendeleo orware karare na contractor urayete seitine Mikindori au wa contractor akaumanda kana araome contractor ndagachi ato yoko Mikindori areko sasa sawa iboererwa ngowe ibo kwanda contractor abo angowe au matundira Mporo Abori moringere Nkorokia biashara baibethirite bakimenera bonene Julius Mireti Kaimbo ora kwendekethia bomba kwitha kuma barabara na raba kumba kwitha bakenderia akendekethia bomba kwitha baikwa kire kiwanja kia DCC kana bomba kwitha baikwa kwenderia kire skuru ya TTI ontubura kariba na biashara boete batumba kwithira bakebela barabara na rabare bakiromba Kaimbo kureka komba kwitha hukumira mantu ya thoko a biashara na kariba Mikindori ina batu tuendete mbia kalo ipo tuendete mbia na MCA oro aeta kurianto afandri mtu aeta kaburiere aite mayo ya waringe ya tano etebe ranto bachoke toko yo kila moria ende oni majini mbele ndemo vazi wa Kaimbo imbora wo mote byo ndaruma taito muchamani yo enduanto ibareti mayo oro muchamani yo munene wabiteka na bena mbia ne yaba mabare wa iba iromere enduwe wera baba teta maandamano endo wa ya atokore mheshimiwa kintu kinko ndro kansu kambere batu to teta maandamano no tito kwanda thoko to bidwa ile kwa Kenya ento kya bidha to kinko ndro moya nakyo ni ate batu akariba Mikindori tokono anindwa na tote kwenda ndwa ni umakate titarango ya rakaos brabio ndiaria bikuate Kaimbo aetia biashara Mikindori yo baba uritango thoko ni aeto choa afa karange aro kari restaurant yekie anampio aria Nairobi na imbutonga debu atiete mu biashara ya o Mikindori o abure thoko ni kimoya yuka mugamiti aeto choa na afa restaurant ya kari tiara Kaimbo ato kwira watu to kwenda ndwa nethra wani ndwa kwenda
watoto wamewa na tutio kuza tena imani yao Kaimbo na Kaimbo eto watanira mporo bwate zoko leka na ando ininge leka otwetera alimo otwetera bakazua ba Nairobi eta abaisi abiakara ba Mekindori na ndebe omwe na ikandra uwa eta anto ya baba reo ibo ba kwathikira kawi Nairobi bare batakwere kura twararera okuthekera tuko na mutenya atu tu abiakara no karampo abo uwa tukuromba na itio kinene tutikwenda andu andene mugario market no gaeta mwananchi okawaida aringanithwa ugethira mutongoria mwenzako utiwitwo mukonsoti manto ya maendeleo bora ya wita na mbere ugeyagoria raia uthiba urite Kaimbo kuma weruni na kubera kithaka kurana thirikari na mwathirikari ya county nontu Kaimbo no mbeta kwithira kira biashara baba komba kwithira bakire ogoti mwankara thoko ekara ikikomba kwithira yako mukire mwaka yumwe na meri 6 mukondro kuria ontunare watura tugaitare ankondro mbere zo ta mwanzo idinga itomenye ane mwaro ya bombe ekure kima ndia no beki ane wekwere uta mwanzo idinga no rwame no naigo watura tugaita ene kwere uta mwanzo idinga no tura na tarere boku onto bwa mwisho nabu akariba mekino niga mwere momero ure atire momero ure kelike kire ndagite atake bya koga kelike ndagite atake bya bi enru kelike re enru ke za uno kangi buru imboria mana yake yareto endere to muntu ara no terio tethia ni no ambi atwato kwandro kwira oke akondela bu endele ta baba aida kuiga tina chume kweri report na Meru TV kumatia ni betanda msimuturia wadri na family mukuma ntore andongori godi ya magumoni ni barutite mbetwa kiranto bawendi boboya hamwe na tongoria bake siasa kusumiria na kubatetheria asia ribobeli banje bare bate kuona na bare na madina nkabo nende ni bakuromba utethio bwampui mwandiki wetu wa Nteto Murimi wa Mbogo na winasio gukurukira wirembega ya kuthinja metho amwe na kurigita barabara na murimo wa njereri ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi wirera yegitwe kiruto Friend Holos Foundation through Australia ni bagwatanirite na thirikari ya kaunti indi mandagitari kuma kaunti 11 gugu Kenya ibakinyite ndeni ya cibitari nene ya Chuka kuthoma burage kundi giki kigito gikiruta wira eno embega World Health Organization standards ni kuonania Tharaka Nithi County niruthite wega na gukira kibango kiria World Health Organization ikirite kiri 80% kana gati ya antu 100 mathinjwa metho antu 80 methagirwa matina thina na ririku mathinjwa kwa gutu ni tuthie twana twabubia na twakeruka nchano inu cia cikiritwe ni mugongo wa nthi uria chuthagiriria metho mathinjwa waziri wa ugima bwa mwiri ndeni ya thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi Gicui Nduraku akiuga wira eno mbega nio itimite mandagitari baba kuma kaunti 11 batumwa ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi kuthoma standard inu ni tukerukite na tumukuona tukinenkerwa gitio kinene ogu kia kaunti inye ikauga igacha kuthomera Chuka County Referral Hospital nontu ona machini iria twithagwa twinayo ya kuthinja metho nithagirwo ri machini yegulu muno ni maruthite ni mathinjite antu metho 2,000 na 800 no munthi ni nkumenya ni makerukitwa na 3,000 na mau mothe mathinjirwe kutiri itho ria thuka mathinjwa Arano Dr. Michael Gichangi kuma ministry ya health kiri thirikari nene acokeretie Friend Holos Foundation nkatho inene nontu bwa kugwatira urigitani bwa metho anene aga Kenya. I first want to thank Friend Holos Foundation for the great support they have always given to Kenya eye health system. We have a national eye health strategic plan which is coming to an end this year. We after 5 years. Friend Holos has been a good partner in ensuring that we implement the items that we had planned. Agitani wagakua kiuga thirikari nene kathi na mbere kugwatira urigitani bwa metho kiri kaunti mwanya mwanya guku Kenya.
Coming from the national government, we will continue to support Tharaka Nithi County and will continue to support all the other counties in this spirit of continuous quality improvement. Kiripotera Meru TV kuma cibitari nene ya Chuka Mbita Murimi wa Mbogo. Ni wirigiro bwetu nje ikomba kwithira ikiwa tethio no ntonjera ira ya nani etharimawa na riboti ne tukira katanta kiri nteto cietu nkatho cia mwanya kiri barabonde bombo kinyanithia nteto cia Meru TV muthenya ngakwendera kaita kathongi kayuri ni tharimo bya murungu mwene nya bitawa tiru babu.